ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбати барномаи иттилоъоти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Сафтор. дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаббусҳои созандаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе давоми чанд соли охир бо бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани як қатор иншооти таъиноти иҷтимоию хизматрасонӣ ва фароғатию солимгардонӣ симои пойтахт куллан дигаргун гардидааст. Имрӯз дар идомаи корҳои сохтмонӣ дар хиёбони Рудакии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе майдончаи варзишӣ ва гулгашти истироҳатӣ ки бо тарҳи нав сохта бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст ба истифода супурда шуд. Нуриддини Қурбон ва Аҳлиддини Карим гузориш медиҳанд. майдончаи варзишии хиёбони Рудакӣ 166 166 каср 1 164 164 каср 1 ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт аз ҷониби муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе чаноқ сохта шудааст. дар расми ифтитоҳи майдончаи варзишӣ масъулон ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва сокинони маҳалла иштирок доштанд. барои бунёди иншооти нави 1 миллион 200 ҳазор сомонӣ харҷ гардидааст. майдончаи варзишӣ ва гулгашт дар давоми 4 моҳ бо сифати баланд сохта шуда, дар рафти корҳои сохтмонӣ 20 нафар бо ҷои кори мавсимӣ таъмин карда шуданд. иншооти мазкур дар муддати 4 моҳ бо тариқи ҳашар аз ҳисоби маблағҳои ғайри буҷетӣ сохта, мана имрӯз хеле шумо шоҳид ҳастед, ба истифода супорда мешавад. ба ғайр аз корҳои асосии лоиҳавӣ як қатор корҳои берун аз лоиҳа низ анҷом дода шудаанд. ин дуюм майдончаи варзишӣ мебошад ки аз ҷониби муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгари Душанбе чанак сохта ба истифода дода мешавад. майдончаи варзишӣ барои бозии футболи хурд, волейбол, баскетбол пешбинӣ шуда, акнун наврасону кӯдакон дар он бештар ба варзиш машғул мешаванд. дар шафати майдончаи варзишӣ макони истироҳатӣ барои бозии кӯдакону наврасон бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ сохта шудааст. барои фароғат ва сайру гашти истироҳаткунандагон нишастгоҳҳои замонавӣ ва айвон сохта шуда, инҷо ба макони обод табдил дода шуд. дар роҳрав ва гирду атрофи майдони варзишӣ ва гулгашти истироҳатӣ гулҳои мавсимӣ ва қариб 200 бех дарахти сояафкани ороишӣ шинонида шудааст. дар лоиҳа агар 660 метри квадратӣ пиёдараҳа бошад, дар асл мо қариб ки 920 метри квадратӣ пиёдараҳа сохтем. дарахтзор бошад, дар лоиҳа 56 адад дарахт буд, лекин мо қариб 157 дарахт оварда дар ин ҷо шинондем. гулу гулзорҳо бошад, дар лоиҳа 3700 дона буд, лекин мо 11800 адад гулҳои мавсимӣ оварда шинондем. сокинони маҳаллӣ изҳор медоранд ки то имрӯз кӯдакони онҳо аз набудани чунин макони варзишӣ танқисӣ мекашиданд ва имрӯз хушбахтона соҳиби майдончаи нави варзишӣ гардиданд. ҳамаи ин саъю кӯшишҳо бо дастгирӣ бо ташаббуси пешвои миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ карда истодаанд. майдончаи мо то ин дам ба як харобазор монанд буд. бачаҳои мо ҳар бегоҳ дар ин ҷо бозӣ карда то миён ба хок меғутиданд. вале мо имрӯз шукр мекунем, мо хурсандем ки ба мо чунин майдончаи зеборо сохта доданд. ҷавононро зарур аст ки дар чунин шароити арзанда бештари вақти холигии худро ба варзиш ва обу тоби бадан сипарӣ намоянд. масъулон зимни боздид ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода изҳор доштанд ки иншооти мазкур бояд барои сокинони маҳалла солҳои зиёд хизмат расонад. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе зимни суҳбат бо сокинон таваҷҷӯҳи онҳоро барои ободу зебо нигоҳ доштани иншооти мазкур ҷалб намуданд. дар шафати майдончаи варзишӣ таваққуфгоҳ сохта шуда, роҳравҳои гирду атроф сафолакпӯш карда шуданд. баъди мавриди истифода қарор гирифтани ҷои истироҳатӣ, кӯдакону наврасони истиқоматкунандагони хонаҳои баландошона дар шароити муосир сайру гашт карда истироҳати худро комил мегардонанд. роҳбарияти муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе чаноқ барои дар оянда дар
дар корҳои ободонӣ саҳм гузоштанд, худ иқдом пеш гирифтанд ки як бинои хиёбони рӯдакиро рангубор менамоянд. Сокинон махсусан падару модаронро зарур аст ки фарзандони хешро беназорат нагузоранд ва ба қадри моликияти ҷамъиятӣ бирасанд. Нуриддини Қурбон, Аҳлиддини Карим, Убайдуллоҳи Сайвалӣ, Душанбе, Ахбор. корҳои сохтмонӣ дар маҷмӯаи агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рушон идома дорад. Корҳои созандагиро бинокорони соҳибкасби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шарқ иншоот ба азима дошта, мақсад доранд ки то охири моҳи август иншооти мазкурро бо сифати баланд мавриди истифода қарор диҳанд. Гузориш аз ноҳияи Рушон. موافق لایحه از جانب اگنتی ذخیره‌های مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در این موضع بنیاد پایگاه نفت، انبار ذخیره‌های مواد عضوقواری، مواد سوزشواری، قسم‌های احتیاطی نقطه فروش سوزشواری، اینچنین مهمانخانه و آشخانه پیش‌بینی گردیده الکی 85% کارهای ساختمانی به ثبوت رسانیده شدند. کارهای ساختمانی هنوز ماه ایول سال 2017 شروع گردیده. برای تامینات گرمی در فصل زمستان با خانه با زیرزگاه برقی ساخته شده. امروزها 40 نفر ساختمانچان با کارهای آبادانی و به ترتیب درآوردن گرد و اطراف انشاءات سرگرم کار می‌باشند. روز کارهای ما اینه که انبارهای آذوقه‌مو قریب که تمام شدگی است. بعد کارهای و سوزی نقطه سوزشواری تمام شده است. مغازه قسم‌های احتیاطی تمام کردگی. با مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات تامینات دهات دوردستترین ولایت مختار کوهستان بادخشان با سوزشواری مواد عضوقواری کاملا بهتر گردیده. صفت خدمت رسانی از جانب کارمندان اگنتی ذخیره‌های مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بلند خواهد رفت. در یک وقت این انشاءات طرح دهات ناحیه روشن را باز هم نظربا خواهد نمود. идомаи ахбор. Хурофот ва хурофотзадагӣ яке аз мушкилоти зеҳнию ҷамъиятӣ аст ки дар ҳар давру замон вобаста ба сатҳи донишу маърифати бошандагони ҷомеа дар шаклҳои гуногун арзи зуҳур мекунанд. ҳанӯз дар ҷомеаи дунявӣ мо нафароне пайдо мешаванд ки бо истифода аз сеҳру ҷоду мехоҳанд мардумро ба гумроҳӣ баранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. хурофот ва хурофотзадагӣ яке аз мушкилоти зеҳнию ҷамъиятӣ аст ки дар ҳар давру замон вобаста ба сатҳи донишу маърифати бошандагони ҷомеа дар шаклҳои гуногун арзи зуҳур мекунанд. таҳқиқоти имрӯзаи илмӣ пурра собит кардаанд ки ҳар қадар таассубу хурофот дар ҷомеа реша давонанд, ҳамон қадар каҷравию мушкилиҳои равонӣ, ахлоқӣ, маданӣ ва сиёсӣ мафкуравӣ бештар мегардад. зарароваро ба инобат гирифта ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи илму маориф, фароҳам сохтани инфраструктури зарурӣ ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаву олии ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. 2 нафаре боздошт гардид ки маҳз бо сӯистифода аз бесаводию бемаърифатии баъзе шаҳрвандон эътиқоди ҷоҳилонаи онҳоро ҳамчун сарчашмаи даромад ва пешбурди рӯзгори худ қарор додаанд. Иззатова Паригул Додарбековна, соли таваллуд 1964, зодаи ноҳияи Темурмалик, истиқоматкунандаи ноҳияи Восе, ҷамоати шаҳраки Ҳолбук, маълумоташ миёна, оиладор, соҳиби 6 фарзанд. Номбурда дар ҳудуди шаҳраки Ҳолбук ба сеҳру ҷоду машғул гардида, асосан ҷавондухтаронро бо ваъдаҳои гарму хунук кардани ҷавонони мақбулашон, мушкилкушоӣ, кушодани дари бахт, молиҷаи безурётӣ ва дигар дардҳо аз онҳо маблағи зиёд меситонид. ӯ дар ҷои зисташ муҳити носолими ғайрисанитариро сомон дода, ашёҳои зиёдеро аз қабили испанд, собуни сиёҳ, риштаи сафед, расмҳои ҷавонписарон ва ҷавондухтарон, варақаҳо бо навиштаҷоти номи онҳо, чароғакҳои тафсон, шакар, намак, шам, қулфу калид, наъли асп, ҳалқаҳои оҳанин, хоки сурхчаранги қумдор, ойна ва ғайраро ки гӯё воситаи асосии баровардани ҳоҷати ниёзмандон мебошанд, барои фиреби мардум истифода мебурд. ба ҳамин монанд 12 июли соли ҷорӣ шаҳрванд Саъдиев Сулаймон Саид Аҳмадович, соли таваллудаш 1975, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Восе, ҷамоати шаҳраки Ҳолбук, боздошт гардид. ин шахси ҷоҳилу мутаассиб аз соддалавҳӣ ва хурофотзадагии иддаe аз сокинон истифода бурда, гӯё ба табобати беморони дучори ваҳмзадагӣ машғул буд ва ҷинро аз вуҷуди онҳо мебаровард, яъне муллои ҷинбарор буд. ин шахси ҷоҳилу аз маърифати инсонӣ дур, аз боварӣ ва эътиқоди падару модари чандин бемор ки асосан духтарони ноболиғ мебошанд, сӯистифода карда,
در برابر گرفتن مبلغ معین با مقصد قانع کردن نفس حیوانی خود نسبت آنها آزار جنسی را روا دیده است. من یکمین مرتبه روز عید رمضان 2019 نابالغان را با بهانه عید به خانه برده به آنها مبلغ پولی داده در پوشیده نسبت آنها کارهای ناشایسته کردم. این دو مرتبه دیگر بعد از این هم برده در پوشیده نسبت آنها کارهای ناشایسته کردم. البته بحر نگهداری و حمایت شرف و ناموس جبردیدگان در برنامه آوردن نام و نسب آنها خودداری می‌گردد. نسبت همین شخص سلیمان مولای جیمبرور گفتنی هستم که این شخص فرزندان ما رو یعنی دختر ما رو فرزندان ما رو با خود دقت جلب کرده به خانه خود دعوت می‌کرده بود است. در خانه خود در آورده در حجره علاهیده می در آورده بود است با آنها دسترازی می‌کرده بود است. باز با آنها پول میداده بود است میگفت است که در خانه ها نگویید در خانه هاتون با پدر و مادر نگویید. اما من از زبان فرزند خودم شنیدم بعد به مقامات قانونگذار مراجعه کردم. دخترم به من اومد کارگوی ملا سلیمان رو نقل کرد که ملا سلیمان ما رو اوچه جان خیرات میکنه قد کوچه بیم به خانه ما بریم. میره به خانه ام ملو با کارگوی ناشایسته دست میزند ملا سلیمان. ولی باعث تأسف و حیرت زدگی است که در عصر 21 عصر رشد و توسعه و دسترسی به معاصرترین دستاوردهای تکنولوژی و واسطه‌های نوترین اطلاعاتی هنوز نفران پیدا می‌شوند که با افکار و اندیشه‌های خرافاتی عصر میانگی باور می‌کنند تومه اشخاص فریبگر، جاهل، جادوگر و فاسق می‌گردند. оид ба ҳолатҳои мазкур нисбат ба иззат ва паригул додар бекавна бо дастрасии моддаи 247 қисми 2 ва нисбат ба Саъдиев Сулаймон Саид Аҳмадович бо дастрасии моддаи 142 қисми 2 банди Г кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. дар ноҳияи восеъ тамоми тадбирҳо андешида мешавад то тамоми фаслҳои сол мушкилоте дар самти рафтуои воситаҳои нақлиёт дар роҳҳо пеш наояд. бо ин мақсад техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ омодаи кор мебошанд. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи восеъ гузориш медиҳад. барои таъмини ҳаракати бехатар ва мунтазами воситаҳои нақлиёт дар ноҳияи восеъ вилояти Хатлон нақши кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгард муҳим аст. зеро пешрафти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ ба роҳу боркашонӣ ва интиқоли молу маҳсулот вобастагӣ дорад. сари вақт бурда расонидани молу маҳсулоти зарурӣ ва ҳаракати мунтазами нақлиёт ба ҳолати хуби роҳҳоу кӯпрукҳо марбут аст. бо ин мақсад кормандони муассисаи мазкур аз воситаву имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода мебаранд. дар ихтиёри корхонаи мазкур 164,2 километр роҳҳои маҳаллӣ, 67 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва 42 километр роҳҳои моҳияти байналмилалӣ дошта мавҷуд буда дар маҷмӯъ 273,2 километрро ташкил медиҳад. зиёда аз 300 тонна шағали сиёҳ тайёр намудем барои таъмир аз мо ҳимояти саркардани ҷои барои таъмиру нигаҳдории роҳҳо ки зиёда аз 46 километр роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ ва 64 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ доштаро аз таъмир баровардем. инчунин зиёда аз 70 километр роҳҳои автомобилгарди аҳамияти маҳаллӣ дошта низ таъмири ҷорӣ карда шуданд. роҳсозон кӯшиш мекунанд ки барои ҳаракати мунтазаму бехатари воситаҳои нақлиёт мушкилоте садри роҳи кормандони соҳа нагардад. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи восеъ барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. дар ҷамоати деҳоти Турсун Туйчиеви шаҳри Турсунзода 287 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият мекунад. тибқи нақша бояд хоҷагидорон дар 337 гектар кишти такрорӣ гузаронанд. маълумоти бештар дар гузориши Муҳаммад Муминзода. иҷрои саривақтии корҳои агротехникӣ ва таҷрибаи бой дар самти истифодаи замин ба толиб Ашуруф имкон дод ки аз кишти гандуму пиёз ҳосили дилхоҳ ба даст биёрад. танҳо аз 1 гектар пиёзи барвақтӣ наздики 400 сентинер ҳосил гирифтааст. таҷрибаи бисёрсолаи ӯ нишон додааст ки бо гирифтани танҳо як ҳосил даромади иқтисодӣ ба даст овардан ғайриимкон аст. бо истифода аз шароити мусоид ва муҳайё будани обу замин дар кишти дуввум парвариши помидор, бодиринг, булғорӣ, тарбуз, ҷуворимакка, шолӣ ва гулкарамро ба роҳ мондааст. ба гуфтаи
این صاحب تجربه روزهای سرشمار آفتابی امکان می‌دهد که زمین را در کشت سوم هم استفاده بردن امکان پذیر است. بعد از جمع‌آوری حاصل دوم کشت شلغم، سبزی و تروب را به راه ماندنی است. یکمش پیاز بود، دیمش اینای بادرنگ، سومش اینای گلکرم بالا بود. تا حاصل شده اینشه 45 روز بعد روارده بور خلال میکرده، بور میکرده می خلق میتیم و خلقم فایده میوه، ما فایده میوه. نقشه کشتی تکراری در همه شکل‌های خواجگیداری شهر ترسونزاده 3900 گکتار پیش بینی گردیده است. طبق اطلاعات سنه 18 ایول سال روان 3281 گکتار آن علاقه کشت گردیده 84% دورنما را تشکیل می‌دهد. برای ثمرناک استفاده بردن زمین خواجگیداران در قطار باغ‌ها کشتی کرم را به راه ماندند که اگر این تدبیر از یک طرف به غنی گرداندن بازار با محصولات کشاورزی زمینه مساعد فراهم آورد، از جانب دیگر شرایط فراهم می‌آورد که درختان جوان در شرایط تابستان با آب تامین باشند. اساساً ما طبق دورنامه تهیه کرده شده کشت زراعت‌های شالی جوری مکه برای دام، سبزوات، فلزی و دیگر زراعت‌ها را پیش کرده ایستاده‌ایم. بعد جمع‌آوری کردن زراعت‌گونگی هم بیرون تامین ارزش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده در کشت دوم و سوم شرایط فراهم می‌آورد که تامینات اهالی با محصولات خوش‌صفت وطنی تامین و سطح و صفت زندگی بهتر گردد. طبق نقشه کاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلون، نمایندگان از بخش‌های گوناگون شهر و ناحیه‌های ولایت به ناحیه‌های همدیگر سفر کرده تبادل تجربه می‌کنند. در همین دایره یک گروه کارمندان ساحه‌های گوناگون و تشکیلات و اداره‌های ناحیه میر سعید علی حمدانی به ناحیه جیهون آمده با فعالیت ساکنان ناحیه مخصوصاً رشد کشاورزی و بخش اجتماعی شناس شدند. گزارش همکاران ما. سنجش همدیگری یک نوع نقشه چورابینی است که سالهای طولانی اینجانی برگزار کرده می شود. در اساس نقشه کاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلون متخصصان سمت‌های گوناگون شهر و ناحیه‌ها به ناحیه‌های همدیگر سفر کرده تبادل تجربه می کنند. در دایره همین تصمیم کشاورزان، متخصصان بخش معارف و تندرستی و دیگر بخش‌های خواجگی خلق ناحیه میر سعید علی حمدانی بر ناحیه جیهون آمده از حیات و زندگی، رشد کشاورزی، تحکیم ساحه‌های اجتماعی، آمادگی ها به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شناس شدند. ما از فعالیت جماعت دولت استقلال ناحیه جیهون دیدن نمودیم و کار و فعالیت آنها در سمت‌های گوناگون خواجگی خلق شناس کردیم. این اقدام امکانیت فراهم می‌آورد که من بعد جماعت‌های دهاتی حدود ولایت خطلون کارهای خود را از روی تجربه همدیگر درست‌تر براه مانند. گروه‌های کاری از بعضی پخته‌زار زمین‌های کشاونده، حاصل پیاز، کشت تکراری سبزی، استفاده مقصدناک زمین، وضع گرمخانه‌ها و در مجموع نظام معین کاری دهقانان آشنایی پیدا کردند. نمایندگان همچنین از رفت تدبیرهای آبادانی به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شناس شدند. بخشیده به جشن 30 سالگی سال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت شهرک دوستی زیاده از 93 عدد انشاءات جشنی به نقشه گرفته است که تا امروز ما 40 انشاءات را پورا ساخته به استفاده دادیم. در 24 انشاءات کارهای ساختمانی ادامه دارند و نقشه داریم که تا آخر سال 2019 زیاده از 30 انشاءات دیگر را ساخته به استفاده دهیم. ضمن جمع آمد تاکید کرده شد که ناحیه جیهون در حدود مملکت یکی از ناحیه‌های کلانترین کشاورزی محسوب می‌یابد که هر سال تا 60,000 تن محصولات گوناگون استحصال می‌کند. طور اشاره کرده شد موسم روان در ناحیه جیهون در مساحت قریب 9000 گکتار پخته پرورش کردند. از روی سنجش گروه‌های کاری نتیجه گیری کرده شد که وضع پخته‌زار قناعت بخش بوده. در 50% زمین‌های پخته غذای دوم تامین کرده شده است. معلوم شد که به استقبال صنایع بزرگ و تاریخی در ناحیه جیهون بنیاد بیش از 200 عدد انشاءات گوناگون در نظر داشته شده است. گروه‌های کاری از ناحیه همدانی استفاده مقصدناک زمین، افزایش بخشیدن صادرات محصولات و در مجموع بهره برداری عاقلانه از زمین را نمونه عبرت خویش ارزیابی کردند. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.